ndiko ndagufasha kugira ngo ya majambo mvuga akubera inyishu asampu. Niko nakusaidia ili maneno ambayo unayasema yakuwe yajibu 100%. Petero anasema nikuache nende wapi? Petro aravuga ati no kuvaho nkajahe. Mbona wenje uko na maneno kaliwe ufisa majambo y'ubugingo. Kumbe munyabwenge, kumbe mwenye akili ntakangwa n'ibintu, akangiki na vitu, araba majambo avugwaho hantu, anasemeka hiyo fasi. Kumbe munyabwenge, kumbe mwenye akili, ntakangwa n'ibintu, akangiki na vitu, araba majambo avugwaho maneno yanasemwa fasi. Ni bangaye muri nga? Ni wanangapi mko hapa? Naje nga mwaracitse intege, mlikuja hapa mmekata tamaa, ariko kubera majambo ndababwira, lakini kwa ajili ya mumaze kumva yuko muri abadasanzwe. Umesikia kama hamko nimba uri nga, kama uko hapa, waje nga waracitse intege, ulikuja umekatika tamaa, ariko majambo nakubwira, lakini maneno nilikwambia yaraguhaye ivyizigiro. Haguruka uvuge amen. Useme amen. This is the power of the word. Hivi ndio ubushobozi bw'ijambo. Na majambo mvuga ni maneno nayo yasema ateruye impemu n'ubugingo, ananyanyua roho na uzima. Keti. Yes. Uzogenda uvugane na Aimable. Nenda uzungumze na Aimable. Yarafise ivyizigiro nivyo, alikuwa na matumaini, ni kweli, ariko kuva shize nga, lakini toka nafika hapa ivyizigiro vyiwe vyarabaye ferme, vyarabaye matumaini yake alikuwa ya kweli. Aja Aimable mubone pale Aimable, unaona nakiri wa undi yarota kuweza university gusa, sio ule alikuwa naota kumaliza university. Yaracitse umuntu yiteze kuja kwiga muri Canada, alikuwa mtu mwenye alifanyika kusoma Canada. Time. Umwanya. Hari ibintu nashoboye gukora, kuna vitu siwezi nikavifanya umwanya utarage, muda kabla utatimia. naho ukunda kubaka, ntushobora gukoresha sima utarayivanga neza n'umusenyi. Hata kama unapendaga kujenga, hauwezi ukatumikisha sima kabla ya kuichanga na mchanga. Nawe wihutira kubaka, hata unakuwa haraka kwa kujenga. Utangura kubaka kubera ko isima n'umusenyi vyavanze. Unaanza kujenga nyakati sima na mchanga vimechangika. Ari ibintu ndiko ndavanga before we build. Kuna changa tu pole pole, imbere yuko twubaka, kabla ya kujenga. Petero aravuga, Petro akasema, no kuvaho nikikutoka yeko tukajahe, tukenda wapi? Wewe ufisa majambo y'ubugingo budashira, sima milele. Yes. Haya bada Zabrahada Rezikaya Kasha Bertra, ugira ngo aranu maze kuja kuronga kazi bakagwa 5 milioni kwa kwezi. Unaanza kuna nafasi tuomba kazi wanakupatia 500 milioni. Ni giki kikugumiza hapa? Ni kipi kinakubakiza hapa sasa? Amajambo mvuga, maneno ninayoyasema. Avuga ya majambo ngiyigwa. Anasema maneno naambiliwa, sikuwahi kuyaambiwa. Abantu bose barambwiye, watu wote walinambia yuko atachonzovamo, sitatoka yemo kitu. Ariko dati lakini dati yarambwiye ko nzovamo igikome. Reka ngumenga, acha nibaki hapa. Umwanya. Kumbe ni ofete kuvuga majambo 10 ku munota umwe. Naweza nikasema maneno 10 ku dakika moja. Ariko shoboye kuvuga majambo milioni 10 ku mwaka umwe. Lakini naweza nikasema maneno milioni zaidi ku mwaka mmoja. Kumbe umwanya umpaye ni umwanya ukwiye kugira ngo mvuge majambo arenge ayo wumvise. Kumbe muda ambao unanipatia ni muda wa kutosha ili nikupatie maneno zaidi ya yale ambayo uliyasikia. Sapratesha. Zika ande kriya moshaka. Shetani ntamuumiza. Shetani ndaza kumukomeretsa. Ntamuumiza. Ndamukomeretsa. Wakuze umva. Ulikoma unasikia. Yuko shetani aragamba. Ya kuwa shetani ni kimtu kigumu sana. Ariko uhura n'umuntu, lakini unakutana na mtu akubwira ngo shetani nakapeti. Anakuambia shetani ni kapeti. Uchiugeni. Unaenda hako wicara pale akuketi, ukabwa we shetani, sema we shetani kuya njoo kugira ngo aze hano ili aje hapa ndamu gukubite nimukupigie. Warabonye umuntu ari mu kambi y'igisirikare? Uliona mtu ambaye yuko kwenye kambi ya kijeshi, hanze hari intambara, nje kuna vita, agacha yigukira hanze, anakimbilia nje, anakuwa anaenda kufa huyo. Undi alikucha yicara inyuma ya blende, ongine angeketi nyuma ya blende, pigana tu gwana agatachi kumufana, anakuwa fanatu. Courage commando, courage commando. Just easy. Jawab vyoroshe. Ndaheza gewezi. Ninabariki maisha yako. Lebrahande zobrahadida. Ozaya kaya masheke. Nzoruhuka. Nitapumzika. Mushikanye Aimani mbwiye kukuye gushika. Nikikufikisha kwenye Mungu aliniambia unaenda kufika. Uno munsi nari kumwe
na pole mi Siku ya leo nilikuwa na pole na Esai. na Esai. Esai ya mazanga Anakuaga hapa Esai. Esai nga Esai yuko hapa. arashika niwe alikuwa anafuata maji, ndiko ndakora ikiganiro kuri RTNB. Yeye ndo alikuwa anakamata masauti, anafanya kipindi ya RTNB. Ikiganiro kizoba kwa Mungu. Hicho kipindi kitakuwa siku ya inga usiku. Arangira dusohoza. Akanambia tulipo ndaje gushinga intara. nakuja kushuhudia. Ari ibintu nasenge imyaka 10. Kuna vitu nimeombea miaka 10. Maze kwinjira iwawe. Nilipoingia kwako nikawa na matumaini. Ari kumwanya uri kurashinga intara kuri television. Lakini muda ulikuwa unashuhudia ku television. Ubwo nyene telefone irampamagara vya bintu biraciyemo. Ikaniita kwa vile vitu ulipitia hemo. Time! Umwanya! Time! Umwanya! Yanambwiye guca. Alinambia pia hivi. Ngumviriza ndakubwiza ukuri. Mwambie nataka nikwambie kweli. Ibintu uvuze kuri RTNB. Vitu unasema kwa RTNB. Sinigeze ndavyumva kuva Sikuwahi twicara. kuvisikia toka tumeketi pamoja. Uvuze ibindi bintu birenze. Uvuze ibindi bintu birenze. Unasema vingine vitu vya kuzidi. Kumbe nitwa maranya umwanya. Maana tukimaliza pamoja muda. Uzokumva ibindi bintu birenze. Utasikia vingine vitu vya zaidi. Igihe kimwe nyakati moja twicaranye na Kevin. Tuliketi na Kevin. Ari mu Kanyosha. Ilikuwa Kanyosha. Niko ndavuga. Niko nasema. Keva charanda. Keve akanitizama akasema, narikuba naragiye kera. Ningekuwa nimeenda zamani. Narikuba narahonze. Ningekuwa nimepoteza time. Umwanya. Mugini murangi yako na enka. Haujakula hata enka. Muzobaze aba responsable. Muulize wa responsable. Yevuze ibintu bito kanaka navuga ngaho. Nyakati nasema vitu vidogo ambao sisemagi hapa. Ashira amaboko ku mutwe. Anatia mikono kichwani. Huyu dadi. Ni wao nditwumvise. Ni ule ambaye tulisikia. Niko ndababwira vyinshi kwa bariko baraduga muri responsable. Niko nawaambia vingi maana wako na koma mu responsable. Ndafise ibindi vyinshi ngomba kuvuga Niko na vingine vingi nataka niviseme kwa maisha yako. Umwanya. Shiri biganza hejuru. Tia mikono. Vuga ngo umwanya. Sema muda. Umwanya. Muda. Urimo ibanga. Hii ni siri. Vuga ngo umwanya. Muda. Urimo ibanga. Uko ndani siri. Yo kwakira ivyo utaraki. Ya kupokea yale ambayo hujawahi kuyapokea. Amashimeshkuma. Makofi mengi zaidi kwa Bwana. Amina. Amina. Now listen. Umva. Ukuntu basambura inzu y'inkoko siko basambura inzu ya etage. Gisi wanabomoa nyumba ya kuku, si ndivyo wanabomoa nyumba ya etage. Bisaba umwanya kugira ngo basambure buhoro buhoro. Inaomba muda ili waweze kubomoa pole pole. Kukungiye gusambura inzu ya etage nkuko usambura inkoko. Kwa maana ukienda kubomoa nyumba ya etage gisi wanabomoa nyumba ya kuku, irakugwako nawe ugaba. Itakuangukia eko peke yako. Ari abantu bafite ibi etage shetani yabubatseko. Kuna watu wanabima etage shetani amewajengea eko. Bagomba uko ngenda ni bombe. Wanataka nenda nijibomoe. Mave mfira ayo. Nikufie huko Ako nitonda gafata umwanya. Pale nitulie nikamate muda. Maze gukupa izo hejuru buhoro buhoro kugeza nzogera kuri fondation. Nianze kukata za juu pole pole mpaka nyakati nitakapofika ku fondation. Mwavyumvise? Umesikia hayo? Umwanya. Umwanya na deliver. Nyakati na anaye kufungua. Ninabariki maisha yako. Alors, rero abantu batamenye yuko bakwiye kumara umwanya n'ubitwararika. Watu kama hawajui kama wanapaswa kubaki na muda na yule ambaye anawashughulikia, bazomnyima umwanya wo kubakora. Watamnyima muda wa kuwatumikia. Kuko niwemera kwitwararika azomenya ivyo agukorera. Maana ukijua kumshughulikia atajua kukushughulikia.